Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Thumai Old Beat House Shillong. Nong pangklai ki badan kam ye ke jing sumar leng ba ka dialysis kila hap ban mi thali na Negrims Hospital Shillong namar ke jing bam don dawai ban sumar ye ki kumbajulong ban la kasngi. Hagabaya day bat kani ki bor penya jong kani ka hospital ki laptha ye ki nongpang ban lejwat jing sumar shwa ye menta kasngi sha ki hospital private kat hadu bakala bu jing e ya ki nongpang. Nagaliang jong ka seng HNYF lembat ki nongpang ki lekerpat ye ki bor penya jong ka hospital bagi day ban penti kina shwa ban jia kum kini ki jing jia ki babu ye ki nongpang ha ka jing e. Long panos kita kalau ajak sensenam kan, long panos juga gini kompeni juga baca mentah, long mentah ya, kan sentayau kita baca kompeni, long dawan ni long kerja nom dan long ini long pang pela asli Thai kli masih, long lali Thai lagi susi kan, ini cuma rom dan tak pisah ro, jabam dan pela hap siu pisah dan lele cuma di kebasan keban riu keban hijau melak bantik ya kata kadang tak kamera begini sesuai itu longi melak bor kan kerjaan lah. Ale dilakukan yang po Negrim, lalu pas sedang ini kita lakukan senam sedang yang kalau di sini bahan lagi putrik, ngawan boleh dilakukan di hendaknya dapur yang ini tiki buat trik untuk tiki sestar tiki sini lagi yang bahan mendan tiar. Di late no dapat sitom late no si QQ hospital di hadian ngal late no si yang nomor ka semjeng ingin late so in warni lek ni mo ni tip kipidan kipidan te hadian ni la persang dari jin sitom kalau ada pelat kesadam menmir semir rumah dia so dengan late no robat di kepat di doktor tu tidak isya bat iam banget tang mentah sisi ni wa sitom nomor bangi ruang ni ngimlaj jakar kimat kibun kibri boleh ada sesamni rondam kata kuwi kadi keceng nomor kiwi store kembak diang sakwe ro kalong bakal kuwi keceng kalong kapisa ka khamlut barang ini perbiak di kacinjar ini di sakwe ro kalong ba ngapai mungkin iki para bele ada sesamni ki beli nomor umyo jentip lupa kita ki penajanga ki bawang kemna penjual nanong stone nanong po kibun pada jangan buang. Kum gitu kita beli kimio benda ini benda leses kelawan apa jengkarman benda leses mereka habis pakai lisi yang di isnai kum gitu kita beli rupi jenglot kentam. Isu jo cengtip hak dak per master untuk nyau prabaji bagi umbar katakan dan leses kim dan tekitar kita HD di bulan sekitar kita pat ray isu yang cintip hardak kita bayangin ban lewat istri hospital private balik suman istri hospital nilai lewat nilai persang hiban lek kita cinta juga dokter kinas ni kita di sana ni nilai hotel lewat kuat hospital kisah ini tang nam tak tu sisgi kiong pet nam tak ni sisgi gila ban tiang henry namarngi kitu ki makir kidon kini ki nongpang ki balalong sumar haki kalau regular patient tu sumar haki man kata yau man kapna kim don shu kata ka cingtiak nam ta cunggi we pat ya kinong pang balen ane siong tung ci pedang andre iong tung ikirmen hi bakani kan dikirim kan penbiang no ni gitar hadian asngi na laisngi ipu-ipun biang hadian sisngi ki ong bato ngila poi ta kater da kecingkermen ngilawan biang mende kasngi mata kasngi hang ni ki ong lapoi kata kater ong poi sa puteli kinrai mende step yang ki pentip ingi biang don shu ale pentip la pelon do menden ngimtip akenur kom kita kitar ki poi akenur kom ki odar akenur kom ki le mereka kat kom gecing tip cengi ba ki we ki hospital private ki we ki la penbiang ya ta kitar boleh kat kini krim hospital kepada ke sentral hospital kaba ke yok sanction nadu na sentral problem boleh kamla penbiang ya kita kitar nama kini cingpang kaba kini kipang kini ki beriu kini ka treatment kelong kayu kamlong matang mensya tang hisngi ru mlong ban e kisim ladai ketu diudiat hang tu sngi hak tu sngi dia ban le lada pimne tu sngi mudah ketu lemat dia ketu sngi la ban kut nak mesti kecing kiri takada umla ban cube ye kenong pang khala hak dak nang tu ban ong le segui hospital nama ki tu giwe hospital
kidon kam ya kata protokol bagi kihab tes balik kata kihab luar selesai wallahi hiski kinong ya kata ngidalet ya sebir kinom pedang hang tu ngidalet ya sebir ngilet mentah ki ong tes kihawan hadian hisngi dayo report kinlet ya kata dalet ndai kat kun kecing pang cung kipat jumlah bensa wan bang hadian hisngi lan ya aski kata hi kecing nak liang cung kini kinong pang ngai i hang ne kan kimat te kecing kapat nak liang cung ya gini dokter ya gini ka government kalong ba sengu ha ban penbiang lem ne ka dialysis kiwi gi district ro ka ba ngai i ka ba kan ka dialysis mat ka don tang ne is ka sil hadis long di ma hak chuwa kim don han nong po kim don han nong ston kim don sama kurat kim don namang i nong pang ki balik dialysis ni ki wan nadu ma kurat nama kurat mestep ki wan di resep kali kilot lai cha sa wajar bapli matak sir lawan nadu nong ston lalu lai cha sa wajar tang resep kali wan le dialysis ne myo rela da kidon chek tu caka ke ba ki district lacong mut ka hampir stingi ki jenglot mut ka pensuk lu ki nong pang la kidon kam ka nong ko por nama ke jengre tu ning pang menta kala long sebab pelat kum ga ba fitip hi ka dialysis kalong ka badan kam ka ba ki dei ban le ti hab bai ban le mlong ban ap ti ka mentang ilawan ban kenduk ru ye doktor ba haya i doktor iba in charge ka ni dialysis la pan pawing iba kita kitiar ki ba ki la pan ya ka order mentala kan nu regi kapoi men kan men Tuesday kapoi ru ki poi tang sau teli te kat kum ka jing thu ka jong i ba la khnum no ka minimum jong ki dialysis patient ki don kum ba arpun reu arpun nyongot ha sisngi rei menta ken poi no tang kum ta sau teli te dak e kin panon kam dak e kin sumar kan ni ki patients te nakaliang ka jong i ru ni pan pau ka kata ka jong sokhya kan namar ku tum ba fi tep hi ka dialysis ka de kam yap kam em te ka jing wan chung ni kalong ban bu kata ka pressure ya kini ya ka department ka ba de pait halor ni perkoman kini ni mata tiar kita ru ka ko ba fitep hi dialysis ka tiar katar ka de ban don lupa bai om dei ban pan up kan marsin la ong ban pan up te patient sulak ban yap ru hanu ko por la ban tem te mentang la wan ru ban ha ka bangimot ban le kendo yu doktor rei msim don ki kam yo ban kendo yo ms ru msim lo yo kendo te ka ni kalong ka ka ba ka bajenjar fi ban ya kenduk ne ti ki patient ki mat ki jing te kat kum na ka jing yo jing tep jing ni tep ba ka nakaliang jo central government ka nakaliang prime minister hiru lapan pa ba ka dialysis ka de bondan man ki district rei kum bo pi hani state jing ni kum fen pet menta kum senong kondong se ngi dang duna bhai kini te long ibu ru kata ka jing kerpat kan ya kaliang ka ministry jong ka health bapai yakni ka state jongi bahkan penyo kan kita ki mesin kita ki hakwe ki CSC ki department ki badan hapo kita ki jingpai jong ka state bakin kampen long krang bakin ki patients ki jongi ki badan keleng-keleng jong ka district ki yo man sumar no ki district ki jong lojong ru om tang hani grams lan ki civil hospital nomor bakin i menta long kum ka ni grams ka civil hospital ka bade long kan meta jong ki duk sok bagi melak man le private hospital te komentar bat ngini iba ki kenduk kum kini jing te kalong ka ba kan